kadok masih sekilo dengan shine ya kani ngandain untuk kendiat ngan shine bangan sedok thread bat motor te perlu ngandain suaya kani kadok hadu da thread ngan sepin ibang ya pi te perlu ngandain dengan shine ya kani kadok tu kumbangala ong menye te ngal shine kenang habar kenang ba kenapa kanam siap nama rakasasit untuk apa ingat hai ya kan ya tekane kadok sekilo dengan shine kumtu berit kenang ba ngayok shed dok thread ban motor bangala ong mene nomor kato kabatit na yaw de ngasek kam so tight nomor ba kremia sat mudah hayang padengal asat cuba hadinang to ngasa shine kumni lo ngasngu khut te perlu kani kadok kabangala de shine kila luwet la kajong kila para bahala kajong te kabasa kalong bangan sabangan shed yuni hakani kapon kasdang ban shed no ya kani kadok shine te nengkong ai ngan ai no umpniang hang ni nama bakari kadok shine ngap ai do kambun ko umpniang umpniang hang ni kala long ngan tep no ia upiat nomor ia upiat ngala dung lupa kum tu dia kan sa ngan tep syakin dia dengan up ya uni upiat hadu banda sau bah hadu natongan sakit ya ulah terpat te uni upiat ulah sau ulah sedang ban sau ngan tep no ya uni u sok menken nyau telinga tep sok menken hadin nang to pede ngan tep ya ulah terpat telat tu menu ngasik tang tas ulah terpat dari mentang ya ulah terpat ngan air kuntu hakading hiberbor ngasotrat bangan ayah bangan shed hau karayong pene te menta pede ngan ai no ya u sing bat u runsun te using bat runsun u bala debdung dengan ai no ya u using bat u runsun dengan ai ur sok marit hang ne si samwet hang ne ngan ai no de ya u shenrai uni udah shenrai jong lajong hakaba imei iset irab ya u shenrai te ngim juda kam ngam jutit ya u shenrai ladakin ai tang kendia tu ulah sau bah un ulah stem bah uni u shenrai te hang ni ngan ai shwa kendian basyat hading kalong kloy bahaban i
ai mà te ni ulalong ni ukiat ni jumsho ni ulalong te mentangan ai no ya kani kado shine ka bangal adep shine ni udok shine u bangal adep shine menin o menne te ha udok shine pede ngan ai no umlu ngan ai si samo steng te mentang ngan tap suwa hadinang to pedesa si phang pede ngan ai no sa using motor te uni using motor ubang ngalade pen khoj using motor de siklo ngapen khoj no aya kan ngalade pen khoj ya uni using motor bat kasing motor kadai sikilo utu usnep te ngawang no usnep ngabuk tang using te mentangan tek suwa lami entah ka kelami hina kene kadok hi dengan ai no ya uni in motor nang ba ngan yok ban ai no do shine do pret mo tihang ni ngan ai no ya uni usin motor ngan king suwa dengan satap no biang kumtus ngan satap biang no do uyu sa sipang pa dengan ai no ngap pa de ban king sipang hadinang to pa dengan sa ai te mentang ngan tap suwa dala rengat sa ai kani kadang dehi kato ka nakadua dang don ni taru ala long ban ai kading tar hemba bat hakani kadepe jonga kambam bunding tang arteri kala biang bat kala hemba te tio i metang tang uwei tang bakading kar hemba dengan pen i syapimo te pek tang uwei uding bat uwei ubarit nako te kading kar hemba jangan pek biang mentas asisian kala long imat kala pak cerap kala long te haswa bangan ra no pade ngan ai ya uni dahan ya uni di dohon ya jong bangatung hi hakini ki seru yang jangan ber ya uni sipang antara no
Te tangkat ne ka video jonga kala poi syaka bakut hakane kapor. Nin saya siang pat bat pihak ka wai pat ka video. Te ngai na pedang jong pi pisau tenat ya kane ka rukom syat jonga. Te lada pisau tenat mau bahasa lain bat komen kan mau de ban share de ya kane ka video jonga. Te ngai ku blei ya ki baro ki perlok ti dapat ya ka channel jonga. Pat kum juru ya kitu ki perlok yo se dapat yang jong pimo ki barang pecema ya ka channel jonga. Soba kersan yang ada ka like bat subscribe. Kenang bakin yo isi bun ya ki video ki bangala upload ha ka video jonga. Te kuble sibun ya ki baro. Te mentangan ra no ya ka jentak nomor bakal alo. Kuble sibun.